theni wothiu wa The Daily Nation mabola manenganitwe ba ni mavo makonete undu senior schools mekwithiwa maikiwa theni wa categories undu mubea wa kisomo ubangithite kwitha I categorize senior schools theni wa skulu kana theni wa mubea wa kisomo mavo wange manenganitwe ithanguni ya The Daily Nation ni mavo makonete ula muthosia kana mask vendor ula inde wathiwe matuko muonza ebindane matuko 17 mwaini o ebindane ya maandamano na inde musi wo wetwika kana mundusu tuka kana brain dead kutuka kana tumia machine tu kwikala ethayo machine ya betangwa kidogo inde metele kutabua kiku chake ni kwitha ilawe brain dead inde tuyasi ande ethayo kana ethayo ni kwitha aende na kwikalwa thayo ni machine movo ange makonete muvea wa KDF na uasia maobisa sana soldiers inde 18 wa oni makethia wa mayeye bya leu ni mabetiwe ila program kana mubango wa kwibia wa leu ni KDF movo ange meithangoni ye ani movo makonete ila miatianio ya amuika ni kutuma ende maundu maki uteti kana ukuni wa kula wa affect wa ndini wa mwaka wa usakwani munene tuendete wa 2027 90 idhangu ni yebe na maovo makonete ni bethiwe na muaniko katikati wa chama cha ODM na chama cha Kenya Kwanza nundu wa kwithiwa ende pe maundu matema sio maende ndini wa serikali ya Kenya Kwanza tisise nayo uthiwe idhangu ya The Standard movo ala manengetwe wito ni movo maite no thank you na indi nibe yumilete police constable ukwitwa Iram Kimathi na indi we letie kana asia yoralaya we mukengani na nukenganite na indi asia etetea uya wo na akasia kana ila watumwa kana akeke kindu kithu kana ko wae mundu asia you will not protect me ata anene takasa you will not protect me kila ukwenda ku protect no interest siaku na indi asia ilo kuthikotini either eweka a sacrifice we eweka mbewa musilimu nene wa makwani na indi ai sentence wa kana aitwiwa kuthi choboni na indi asia kana wende yumbani je kweka kiu na indi awabe nongi kwitwa police commander wa Nyandarua County aitwa Stella Cherono na ke asia let's not be kana actuate kile kuthata kwitu indi kukutusumbike na indi asia ni toilete kumana undu tutona kumanage frustration situ na nziela ya ilite benda William Kiambi na Kenya OCPD wakina ngopko ya Nyandarua na ke aitie wona musikali nduka sembe nundu akwithiwa mengangana kana maenda kusenzia ula muonekano wa asikali musikali oneko kethia nde ukiwa na indi asia ona kingi paimwe ya waite kana ni chailite kukwatwa na kiyuwa wani kwithiwa kila mundu ena right yake na indi andu asu kana maofisa asu meyumililie kunena indi ku defend kan o kunene ni tuisimur comment kana indi minister wa interior security anaise shoot to kill lakini na kene umilile na etetea na indi no maofisa na moni mokilile manene kiu kukonia uthukumi wo movo ange indi makonete omundu su mask vendor nini na utabia aitwa Boniface Kariuki na indi ona nitwe endeni wa ICU hospitalini wa Kenyatta na indi baka solundu wo waiwe we ona atesa mask ungamite ote na indi askali asu moka mamwatha okilite moko aisarenda na indi bena Emily Wanjira ulani spokes person wa mususu wo otondo ninakwelesia anenete akasia thayu wake ukwatiwe ni machine na indi ni ma confirm kana brain dead na indi masa nundu mwiya wa Kenya waitie ekalebau dakabetangwe momebau metelete undu mekwiwa nikenda mama nundu pala mekwambililia tikila nilia ithanguni ya keli indi ni movo makonete drug abuse na indi wituka kana onywi wa ndawa cia kumila kana drug abuse kwa kubino twase kutumia ndawa kwanzia ila itailete indi ni ku threaten andu ala methia wamena uwa modelo na indi kuyasia data shows kana yona nya kana at least mundu umwe kati wa andu thandatu akenya thandatu katikati wa miaka 15 na miaka 35 ni matumia ndawa na indi asia kana aume nimo abiniwe muno ni kwithiwa umwe kati wa atatu
ni matumia ndawa actively kana indi ni methitwe maitumia ndawa matekuweka na indi bena okwo kubini tunengetwe mobo tukatwika ando million umwe 1.3 nimo indi methitwe na uwo wa HIV vanthi ya Kenya eli katiwe 10 na andu ala meto na ndawa na mena uwo usu wa muthelo na indi bena kilungu cha 18.3% ni andu ala meto na ndawa vanthi ya Kenya 4.7 million ni ya Kenya ala matumia at least ndawa imwe ukethia indi masianiwa 4.7 andu asu peo kila matumia ondano ndawa imwe na indi metuka nanga likoni ya Mombasa andu 50,656 nimo mena uwa usu wa muthelo na indi kuituka kana andu ngilile mana tano miongo kenda na nana na andu ala mena uwa wa muthelo na ala bado meto na ndawa kuye ngalikoni sia Mombasa ithanguni ya katatu ni mabo makonetie makwani kana ngusanisho cia kithekana indi kuituka kana Koinange's 2.4 billion property mali isu ya 2.4 billion yiku ya musini wa ilovini kwitha kwa auctioning koti nuendie kutabu na indi kuituka kana the land battle kana ngusanisho isi ya kitheka kithitwo kana ngusanisho isi thitwo kwa 44 years na indi Koinange twika kana ai muthukumi na ni wathukuma silikalini ya Jomo Kenyatta na silikalini ya Daniel Arap Moi na akwie mwakani wa 1981 Tuobo ithanguni ya katatu mavo mauko na kuya ngalikoni ya Trans Nzoia kuituka na health sector indi ni nengiwe 9.3 billion ni wa budget ya Natembea ulani we Trans Nzoia governor aise kana oyuni manengetwe 30 billion katiwa 9 ni mwane kwatite 30 million kati 30% wa 9.3 billion ya budget isu maminenganite muveani wa uiti tikilanilia ithanguni ya kana indi nibalane na utebe kana mundu Murkomen Interior Cabinet Secretary indi ne umilile atete uneni usu wake wa shoot to kill order na indi kuituka kana ndunea ni ya otono na kwelesa pa uaskale nimeyumilile na methiwa indi mainengelelia kana mainena nisya kindu kiu cha shoot to kill matiye meyo na mayetetea na indi kuituka kana we ayetetea aise I was misquoted kana danaeleka undu unaweta police constable umwe anaise nundu wako dhate muno kana disappointing kwa ni kwithiwa kindu kiu kana kiu cha shoot to kill chumanite na CS ulani lawyer na ayase kana ni wisinesa kana ila maundu mathuka pate kuatia kana mete kuatia mwia mo ta athukumi makethiwa indi maina ma muno nundu akwithiwa matwa wakuye kotini maka kana kotu kosa itambila ya ile tena mundu matetea ithanguni ya katano ni mavo makonete kupet na indi tukakana ni cancel kana ni yungamisie strike ila manenda kwika mayenda kupush some pledges kana methiwe na unenania na indi kuituka kana TSC ni yitikilile indi kwambia negotiations yo nundu wa kwithiwa kukonya ila the new collective bargaining agreement na indi kupet yenda TSC yolange CBA isu cycle ya CBA nikenda yume miaka ina yuke miaka ile movwasuma ithanguni ya katano ithanguni oyu ya katano kuma ngalikoni ilobi indi bena mubyo kwitwa wa rights no kumania kukwatwa na kweki wambini kwa activists atatu alani John Mulingwa nzau aitwa Garang pongu kuitwa Mark Amiani aitwa Generali nongu kuitwa Francis Mwangi ula kuitwa Chebukati na indi metuka kana mana kwatiwe ku kauntini ya masaa 18 wa katano masane maweyo na matwa wa kuye Muthaiga Police Station in Nairobi grupu isu ni kulile ya matete ya yasi andu asuti andu athuku na nimethitwe muno mayumila ila kwi maundu mathuku maende baadhi ya Kenya na kutetea a Kenya movu asu mithanguni ya katano tukila lilia ithanguni ya thanthatu indi ni movu makonetie mabisa mabo lisi na kwa kupende manenganetie indi nundu kwituka kana kwa andu ingi meutumia ma uniform mabisa mabo lisi naye na niyonanitie undu meya ya etie ma
police uniforms yale kusaile kwithi wasilie na indi kasia belangi kwitwa passion blue shirt navy trousers na navy beret kana kakap kalaka navy blue aya makase ingi musikali ni wailete kwithi wa ena name tag ya kuonania isitwa yake na service number na sialete kwithi wa yiwa balabando mundu tona kuona itembithanie makasa kana mundu nwalete kwikia black tactical boots kana formal shoes lakini nziu na inde na reflective vest ibindane ila yawe yo kana kwina traffic patrol na inde obundi ni mona nitie uniform muthembongi wa jango green na makasa kana mubya wa GSU no unge wa RDU inde mayalite kwikia ibinda yonde bo binda ila mayalite kwithio mayikia muno ila kwina anti stock theft pe makasa kana bena bailete tu o maundu ala ma uniform ma polisi ukethiandu nimeumana mona mundu ti ni polisi kana ti polisi walete kwithwa wisisi andeni wethangu ye ya thandatu kamana o uniform ya polisi yalete kwithwa yeki wata iliata kathani masitwa mailete kwithwa mayeki wata aya niyo nanite pia wona musikali ekite ngwasilio ni chao kila kiende nundu kona maobisa ma polisi meke yao jango green pala inginga lekwengi meke ya wisisi ya navy blue kuni onanite twikila nilia ithanguni ya muonza ni mwabo mamukonete mundu governor wa Isiolo na indi kwetu kama ndani wa mundu senate ni kwithiwa decide kana mundu no kubetangwa kana no kurimende ni wake bila chake na indi kona na mismanagement kana kwitha kitumia mbesa cia mwene na aya etumika kana tabwa pia na midlati mingi muno ya maendeleo installed kana itende undu violate na ende etuka kana na target cia revenue utethitwe I meet kwa bindani ila yalete umuthi senate ni kuamua mundu no kutia wia kana no kwithiwa I remain then wa position isu yake twikilanilia endangu ya Monza ende ni movo makonetie ila miatianio ya tax ya kuleana na finance bill ila ya inatwa iwe nandu mamuika ende yetete ngati ndini wa relationship ya amuika na ya President William Ruto na ende nibasoletwe amuika bo makwete maandishi na betuka kana manati yani ya nundu wa high cost of living na bad governance kana ende utongoi muthuku na ende kwetuka kana bandu ba kwa address kana kunenanya na amuika the state kana silikali ende etuka kana ikitete kwekana na andu amatinde o matianite ende batena usungio wa kutua na ende oithangu yuni yonanitie mawatho ala President William Ruto wa wetete na ala wende na kuweta oyu ko kupepe mwaka ni wa 2022 etuka kana ni wesuba muno andu mamuika mamukunie kura na mamukunia ende etuka kana ni waandikie maundrasu wa plane ye kwana wathana ni waandika tuisongo ombeange bakubi nituona ni baandikite kana ni wa climate works program ila ikwambia mthenani wa uni President William Ruto no athie a Kenya ngili ya na yemwe 10 amanenge mawiasu ni wa climate works kwambia mthani wa uni nikenda matona kwiyukilia kiukwati na kwiyungamia mathina moma kila muthenya na indi pia no batu ikitekana ngili 25 kila county methwa mainengwa mawia isu ni promises imwe ila President William Ruto withitwe akiathana na wende ona kwatha andu mamuika tuithinga likoni cia Murang'a still ithanguni ya nana ni mavo ala ni mavo masama konetie sibitali wa Kenneth Matiba Hospital indi yetuka kana ni kuthandangwa itona kwithiwa itona kwa accommodate itanda yana yemwe ila ibo oyu ithia itona kwa accommodate itanda miongwele na indi uyo wonde witethwa ni county ya Murang'a ikwatianite na mubia wa Kenya Defence Forces twithi ngalikoni se ilobi na obe na maundu makonetie ka CCTV footage imwe indi yona nisie andu mabeniye mundu kwitwa Patel Kashyap
ngili maana kenda na miongo kenda na kenda na indi kuituka kana besi isu anaunya kuma bengine wa I&M elawe First Parkland Avenue na indi andasuma mubendie masembie na kamota tuithinga likoni ya nande indi kuituka kana small scale tea farmers kana aimi mama yani ala anini kuma ngalikoni isu indi nime ukundwa ma adopt kana methiwe indi mayekonia na uemi wa matukwa nundu akwithiwa ila mayane maumie silingi 25 masioka tuika makata sawa na silingi 18 kwa kilo ne maendie makuanga amayane na yu mewa masioke mabande mayane asu na maitumia nziasi ya matukwa nikenda matonde kutetheka ni mayane asu tuikila nilianga likoni sia Baringo indi na wabena governor sunake nuende na kuface ouster threat nundu akwe makuiba andu amwe na indi kuituka kana sie kwikala andu mathuku mokethia ndeo maiba mbeso ndu bailite na indi bena nominated MCA ukitwa Sharon Keter no munengie mithena 14 governor usu kwitwa Benjamin Cheboi muthuretu kumu impeach nundu akwithiwa uthukumini wake thukumondu batailite na indi tuika aemete ni waemie kuka thini wa meeting imwe ya kusisi ndu maundu mailite kwithwa makikwa makuiba nandu ni wa ndauka thini wa meeting isu na indi tondu nakwe anengwa methenya 14 aya makuka indi nukwikwa impeachment tikilianilie ithanguni ya kenda nikenda ngune gatuni kethangu na amapo makoneti mundu matiangi na indi asia end the blame game start talking otondo inakwelesea onake asia kekando ama muika nimekwithukiwa maundu ma miatiani ona wanangiko mwingi ndwithwa oyendegwa vande ya Kenya na indi ni wa call for immediate national dialogue pandu ba kwikianisha kana kwasa cia tinye ni ngania baba endete otinye ni nekione maybe nigashagwa unothothe ya maandamano tisilikali bandu ba maundu ao ndema kublemiana pedwe na national dialogue ya kumanda usumbio wa kutwa ithanguni ye 10 ni mabo makonetie mundu su unathiwe mundu ikariuki unathiwe na ndi basoletwa andu mobo masengeta muno yo kila masia metelete no kutabwa indi machine no yabetwa kila tetele no kukua peoswa itambia yao mwana wo akwa kangu nengele nako katuni ka ithangu ye kasoletwe mundu omwe ekitengobia ya blue na ngusu ni kwake bakabotuonge no sumubotie aitie Raila stood with people ngalikoni ino nge na yobe na ngalenzio yandikitwe Kenya Kwanza nekaandika 2027 na mundu su wiki tonge ngusune akonga mono mundu su yo ngusune na kasia still does na indi ando mebe umaisengwa ninga lesu musia yesie alisita kuulu atongo imo malisa kuulu ngaleni madress a Kenya na indi kauni ko katuni ka ithangu ya The Standard Kristo kwa kubina ithangu ya The Daily Nation mabo na utabia undu senior school sikwithwa I categorizewa na indi tusisi ithanguni ya Kelly na oyo soletwe iwetete mabo asuma soldiers indi kuombea mthani wa uni meitha matona kwibia lewo na indi meiwa pay as you eat system scheduled to kick in tomorrow kana yalite kwithwa ikiambia muthenani wa uni tui thanguni nayo ya katatu indi ni movo makonetie mundusu ondo ni nakwelesa bena Emily Wanjira ainena na andiki mama vo na indi meko na no movo makonetie karaoke na musiusuo thanguni oyu ni onanetie indi mundu kwitwa ni Mr. Chesoni na indi etuika kana mtheno mwani wa kwati matuko 24 nikenda twamuke mthena wa 25 wa maandamano ni wa kwati we bunge la wananchi umbanoni wa bunge la wananchi kwa ya Splendid Hotel Mombasa na indi etuika kana ni wa abducti we akililie evo andu moka na mamulicha ngaleni mwe Subaru ya dark blue na indi ni mwendoni wa saa 10:30 niweletie indi undu maundu methiwe etina wa kuabductiwa tusise nayo ithanguni ya kana indi maeletie undu nuyuma skulu asu ma senior schools methiwa mai categorize wanikenda withia mwana amina skulu ena no tono kwata wea kwa mitoke kwana na subjects ila wosete
ndini wa kisomo kiki kwitwa cha CBE. Ithangu ya katano ikonetie ma principals mama skulu kibadhukanyo indi nimethiwe main propose fees mweu nundu wa kwithiwa indi betuka kana andu mamina form 4 alama mina na makathima katia school fees balance skulu indi menda kwamba kutako chuki kendanga ata na indi no twisika na benela junior school shift ya kuma junior school yende kwa senior school nende kwituka kana amanyewa 1.2 million alame junior school ni momedhi wa my transition kuthi senior school kwambia January next year. Mavasuma ithanguni ya katano ithanguni ya thanthatu indi mavo makonete mundu igashagwa na indi yaite kana how youth protest kana miatianio ya amuika indi kidogo ni revive ye kana ni thayu kisie political career ya mundu igashagwa na indi ebau ayasya memwita eyita father of Gen Z movement. Mavasuno methila ithanguni ya thanthatu na ithanguni ya nana why Gen Z movement is threat to traditional political kingpins na indi ni mabo makonete miatiano eno kila kiende ndi ni wa miatiano ni kiku affect uteti ula waiwatene no some ukamana ya affect hata na yo ithangu mabo asu no methe ithangu ni ya muonza o ithangu ni ya muonza no yo mavo makonete ulei na indi uwetete undu utona kutabia a Kenya undu matona kukwata meya kwa bakuve na indi nitisika na nina launch ya People's Restorative Justice Commission nikenda yithwe ki addressed state sponsored injustice kana maweku amwe ala indi mamanita na silikali ni yetie kindu kiki kitwa People Restorative Justice Commission nikenda ando maka nita koti o wa muthemba lakini wiba kube na mwenende ila silikali yeka maundu amwe makatwa wau kotini nikenda matone kwithwa matona kwa address wa ndini wa kana kwa tianziela ya ilete na ithanguni yake ya nana yo na mavo indi na makonetie ila rival kana pena muaniko wende na ukusiwa katikati wa ODM na Kenya Kwanza nukusoma ithangu yugusisie mavo measiata ithanguni ya opinion page number 10 ni konetie yanaje kulia Ruto should resign for the sake of country's unity na independent legal researcher okwetwa Kaltum Guyo aite kana response ya miatianio kana usungio wa miatianio woneka utevo na kwitha andu methite makiandamana kwa ibinda yingi na kasakana silikali ndi yumitie kubandilika kana kusenzia for the better na indi yetuka kana kwanana na mundu kwitwa Kaltum ulani wa legal researcher na we aite kana Ruto ni walite ku resign ne undu ndi ya Kenya nditongwewa ni mundu umwe kuna interest yake ithangu ye 11 yonandika katuni ka ithangu ye naendika soletwe mwaki wa kanite bando no kanduka the youth bulge na indi baambe wa youth na obe na bena mwaki ona kuketha kutena silikali no lasima andu mayena no lasima andu mathukume nitithia tena andu me aini maitu indi ni methe maitu tabia apart from kuandamana maimanda mawia masilikali na kutethwa ni silikali na mundu angi meva andu mamuika mailite kwithiwa mayeka ni amwe kana ni maundu mwetu kwithatina na ni sethini wa unenania witu wa umuthi na indi museisa mwendo ni na uthocha withiwe wina itu nthini wa unenania nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti ndatika mbuthu sukite ni twithwa twilika nthini wa unenania usu na ni ukulia ndukathi vasa